अहानबदा मरोइबा पाउ लाखिबा खुलाइसिंग सरेंडर तौनबा गवर्नर की खोंथांग लॉ ऑफ लैंड की तंगाई फदबा खोंथांग नि कोकोमी चुरचानपुर कांगपोक्पी अमसुंग कक्चिंगदा भूम यावना मखल कयागी खुलाइसिंग सरेंडर तौरखरे खुल ngakpa फाखिबगी वाहौदा पुलिसना फुबदा नुपी अमा सोखले एयरपोर्ट उंखतनबा थोखरे केम ब्लूमिंग स्कूल की ओजा अनि पुलिसना फाजिनखरे मियोय कयादगी नमथाक तौरगा सेल खुमगतपगी वाथोक हेंगलली ममांग चाही इंग्लिसिंग अनि कुनमरी खक्तदा लुपा करोड़ कुनमंगा हेनबगी सेनफम मांगखी साइबर क्राइम एसपी इबोम चाना लुचिंगना थौबाल कैथल की खोंग लंबी की सरुकता पोट योलंबसिंग तकथोखरे लाखिबा खुलाइसिंग सरेंडर तौनबा गवर्नर की खोंथांग लॉ ऑफ लैंड की तंगाई फदबा खोंथांग नि कोकोमी मणिपुर की गवर्नर ना मणिपुर पुलिस आर्मी तगी लाखिबा खुत्सु खुलाइसिंग सरेंडर तौनबा तौरकिबा अपील अदुगी रेस्पॉन्स ओइना चिंग अमसुंग तंपाक्ता लाखिबा खुलाइसिंग रिकवर तौनबा खोंथांग असि तंगाई फदना लमदम असिदा लॉ ऑफ लैंड असिगी तंगाई फदबा खोंथांग नि हाइना लवी अदुबु लेंगाक असिना करी करम मरमदगी खुलाइसिंग अदु लाखिबनो हाइबदु सुखंगबिबा चुमगनी हाइना कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी कोकोमी की कन्वेनर सब कमिटी आईपीआर लाइखुराम जैनतना थादोरक पचेरोल अमना फोंदोरकली चेरोल असिन हाई इरांग कंसिलक मतमदा गवर्नमेंट असिगी सिक्योरिटी फोर्स सिंगी असोनबसिंग अमदी वल्नरेबल ओरिबा खुलसिंग ngakpa ngamdabadagi thokiba thodoksingi adubu hawjiksu state asta akibagi masakti mangdana leiri maramdi central amasung state lengangna khulai paiba chinku ki militant singa suspension of operations su asi official oina natraga formal oina chatnadri haina lauthopa leitabana maram oiraga militant sing asi manipur gi chingi mafam singda ko chatchatuna leiri maram chaba maongda stakeholders sing amadi public singa engagement taunaduna khulai sing surrender taunaba piriba नुमितरेटनी की मतम असी यामना तेनमली मतम खरा सांगना पीदुना मियाम की कोऑपरेशन गा लोइनना मियाम दा वखल ताहनबा अमदी तुंगदा वखल तानदबा थोक्तना बसिनमना अफबा ओइगनी चेरोल असिना हाई सेंट्रल फोर्सेस सिंगना यामना एग्रेसिव ओइबा मओंगदा होखिबा नुमित खरानी असिदा गवर्नर ना पीरिबा मतम असी थुगाइदुना चथाखिबा थौओंग सिंग इमा मैरा पाइबी सिंग लोकल ग्रुप सिंग अमदी वॉलंटियर सिंग दा नाचुंगबा पोखली करी मरम की दमक सेंट्रल फोर्सेस सिंग ना गवर्नर की इंस्ट्रक्शन इंड्रिबनो हाइना हंगलदुना गवर्नर ना लेकाई लेकाई की नहा सिंग लीडर सिंग उन्नदुना कोऑपरेशन लौदुना लुट तौखिबा खुलाई सिंग शांति ओइना रिकवर तौनबा होटनबना चुंगनी हाइरी चिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंग स्टेट फोर्सेस सिंग दगी सुदा लेरिबा कुकी मिलिटेंट सिंग लाखिबा खुलाई सिंग अमदी क्रॉस बॉर्डर दगी स्मगल तौरकिबा खुलाई सिंग सरेंडर तौहनबसु चुंगनी हौजिक लेरिबा पीआर लेंगाक असिना कॉन्क्रीट ओइबा फुल प्लान अमगा लोइनना चिंगा ताइनरिबा खुल सिंग ngak senbiduna खुंजा सिंग अमदी खुल ngak लिबा सिंग बु सिक्योरिटी ओइना थमदुना अमदी खुल सिंग असिदा मखाताना अटैक तौरक हलोय हाइबगी थाजबा पीबा तंगाई फदे मसिगी मथक्ता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना पीस टॉक की मिंगदा सु तौनदुना फॉरेन दगी हौरकिबा कुकी मिलिटेंट ग्रुप लेजिटिमाइज तौरिबा असि तोकदबनी हाइना कोकोमीना थादोरक पचेरोल असिना फोंदोरकली चुरचानपुर कांगपोक्पी अमसुंग कक्चिंगदा भोम यावना मखल कयागी खुलाइसिंग सरेंडर तौरखरे थासिगी कुंदा गवर्नर अजय कुमार भलाना मणिपुर पुलिस अमदी आर्मी दगी लाखिबा खुलाइसिंग नुमित तरेटनिगी मनुंगदा सरेंडर तौरकनबा अपील तौखरबा मतुंग ngarang SP कक्चिंगदा 303 राइफल अमा मरु तरागा हुमदोई बुलेट प्रूफ वेस्ट बीपी प्लेट अमसुंग हेलमेट सिंग सरेंडर तौरखरे कांगपोक्पी पुलिस स्टेशन दसु लाखिबा टेयर गैस गन अमा सरेंडर तौरखबा मतुंग asi चुरचानपुर पुलिस स्टेशन दा बोम यावना मखल कयागी खुलाइसिंग सरेंडर तौरखरे हाइरी चुरचानपुर पुलिस स्टेशन दा सरेंडर तौरकिबा खुत्सु खुलाइसिंग अदुदी M16 राइफल अमा 7.62 mm SLR अमा AK राइफल अनि एनसास राइफल अहुम M79 40 mm under barrel grenade launcher ani 9 mm carbine magazine gun ama 51 mm motor ama 303 rifle ahum single barrel rifle ani gelatin stick hum fugamari 60 mm improviser motor ammunition tara AK ammunition tara ga taret 5.56 mm rifle ammunition nifu 9 mm carbine ammunition ahum ni hairi पुलिस की पाउना हाई मणिपुर की गवर्नर न था सिगी कुंदा लाखिबा खुलाई सिंग मनाक नकपा पुलिस स्टेशन सिंग द सरेंडर तौरकनबा खंगनख्रबा मतुंगदा चुरचानपुर पुलिस असम राइफल्स अमसुंग CRPF न डिस्ट्रिक्ट असिदा मियाम न अवेयरनेस पीदुना लुट तौखिबा खुत्सु खुलाई सिंग सरेंडर तौरकतुना डिस्ट्रिक्ट असिदा डिवेपनाइज ओइहंदुना सोसाइटी असिदा इंग तप्पा सिक्योर ओइहनबा होटनदुना लाकली हाइरी मखाताना पब्लिक सिंग नसु लाखिबा खुलाई सिंग असि मनाक नकपा पुलिस स्टेशन द सरेंडर तौरकनबा अपील तौरी अमरोमदा कांगपोक्पी डिस्ट्रिक्ट की सपर मैना पुलिस स्टेशन की ओसीदा टेयर गैस नोंमई अमखक पिखलखी खुंगाकपा फाखिबगी वाहौदा पुलिस न फुबदा नुपी अमा सोखले बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा थमनापोक्पी ममांग लेकाइदगी खुलंगाकपा अमा फाबगी वाहौदा इरांग हौरखरे पुलिस कमांडो की एक्शन दा नुपी अमा सोखले मियामना थमनापोक्पी मबादा लंबी थिंगदुना खोंजंग चंगसिनखी थौदोक थोकफमदगी पिरकपा पाउना हाई ngasi अयुक पुंग 10 रोम तारकपा मतमदा गाड़ी अहुमदा लाखिबा मणिपुर पुलिस कमांडो सिंगना थमनापोक्पी ममांग लेकाइदगी खुलंगाकपा अमा फाखी अमरोमदा खुलंगाकपा फाबा यारोय हाइना मरा पाइबी सिंगना थिंगनबा होटनखी मदुदा पुलिस कमांडो की माइकैदगी नुपी अमा मया अमति थबाकता नोंमैना नमलबा मतुंगदा नोंमै मनिंगना सुरंबदगी सोक्तुना CIC मोइरांगदा पुखतुना लायिंग चथकी हाइरी
Tungda khoisaunaraba Maira Paibisingna Tidim Lambi ki Thamna Pokpi Mapada Lambi Thingduna Khongjang Changsinki Masing Yamlaba Maira Paibisingna Pung Tararom Tarakpadagi Hauna Tidim Lambida Uzaw kaya paisinduna amadi tayar may thaduna lambi tingbagi khongjang changsinki Moirang Police Station ki OC case Rajen Khangan baga luchingba District Police ki team ama laktuna miyam gi khongjang adu lakshinaba hotnaki ngasi gi khongjang adu da saruk yaki bisinggi maikaidagi Khul Ngakpa phaba amadi madu thingnanaba hotnaruba police commando singna ka henba thawong chatharamba asi yaningdi haina fongdokhi airport ta ungkhatnaba Thokhre Guwahati da hayeng ayuk pung 8 dagi hauduna pangthokadaba Central Agricultural University ki Assistant Registrar lawbagi exam thaba chatkadaba state asigi candidate singi Alliance Air ki flight khudakta cancel tawrakpadagi Imphal International Airport ta ungkhatnaba Thokhre Flight asi ngasi ayuk pung 3 taba matamdagi Imphal International Airport hadoktuna pung ama pairaba matungda ayuk pung 9 da Guwahati da yawgadabani hairi makhagi lambi da chatpa yabagi khudongchaba leitabana amadi airport authority na atopa flight ama sinbidabana maram oiraga candidate tararom exam asi thaba fangloidawri Thoudok asigi matangda exam asi saruk yaba chatkadaba Ronaldo kauba candidate amana fongdorakpada hayeng ayuk pung 8 dagi hawgadaba exam gi damakta candidate sing Alliance Air ki flight ta chatnanaba ngasi sem sabani adumakpu karigumba cancel tawri haibagi information ama tamangjaw na napirakpa tawdana Guwahati ki damakta chatnabagi damak airport yawraklaba matungda flight asi cancel tawri hairakpani exam gi damak chatkadaba oibana atopa flight ama sinbinaba airport ki mari leinaba authority da wafam pukhatki adumakpu airport authority na Manipur gi isu khangdaba manba maongda Imphal dagi aizol chatlu haiba wafam thamlakhi karigumba emergency gi anaba pugadaba oirabadi madugi daita kanana pugani exam thagadaba candidate singi yengduna hayengi exam nangnanaba flight ama sinbiu haina mari leinaba singda appeal tawrakli Ningsingba yabadi hairiba Alliance Air flight ki service asi chahi asigi January 15 da Imphal International Airport ta nauna hangdokhibani SP Ibom Channel Luchingduna Thoubal Kaithal gi khong lambi gi sarukta pot yolamba sing takthokre Trans Asia Highway gi saruk amasu oiriba National Highway number 102 gi paringda leiriba Thoubal Kaithal da hangliba dukan kayana khong lambi gi saruk kansinduna pot chai thamba sing ngasi Thoubal District ki SP Ibom Channel Luchingduna lokthokre ngasi gi chathakiba drive aduda Thoubal District Police amadi Thoubal Municipal Council gi staff sing na saruk yakhi ngasi gi drive asimak makhata na chathaki gani haina Thoubal SP Soibam Ibom Chana fongdokhi loinana khong lambi gi saruk sing henjinduna pot chai paiduna thamlaga yonba amadi dukan kayana lambi fawba pakhan khandukna pot chai yolamba kaya lawthokhibaga loinana dukandar sing dasu awareness pikhi amromda pamdaba thodok sing thokpa thingnana bagi pandamda ngasi Thoubal District Headquarters ta leiba Thoubal Kaithal gi akoiba mafam sing da security force na paksana thihumbagi thabak chathakre District Police Thoubal gi ASP Operation Hizam Devendra District Police Commando amasung BSF ki apunba team na chathakhiba thiba humbagi thabak aduda miyoi chamaga kunhumdoi rom su masak khangdokhi mifamu mipundi yaukhide hairi miyoi kayadagi namthak tawraga sel khonggatpagi wathok hengalakli mamang chahi English ngani kunmari khaktada lupa crore kunmanga henbagi senfam mangki cyber crime SP State asida cyber crime fraud yamna thokle English ngani kunmari khaktada lupa crore kunmanga lakh nifu manga henbagi senfam mangki haina cyber crime SP ningombam John na fongdorakli Directorate of Information and Public Relations DIPR gi maikai dagi thadorokiba video clip amana SP Cybercrime ningombam John na fongdorakibada social media da password pin number yauna mari leinaba personal information sing yarba makai share tawbiroidabani private video natroga photo sing share tawbiroidabani hokhiba chahi khara asida social media gi kuthangda trading tawba lottery faure haijinba yamna ahongba mamalda pot yonba leiba ED police amasung CBI ni haijinduna miyoi kaya da namthak tawraga sel kaya khonggatpagi wathok hengalakli haiki Mamang chahi English ngani kunmari khaktada cyber financial fraud ta state asida lupa crore kunmanga lakh nifu manga henbagi senfam mangki asigumba cyber crime sa thariba miyoi sing asi chahi manga dagina tara fawba jail da thamduna chairak piba yai kanagumba cyber crime gi victim oire khanglabadi cyber crime helpline number amma mapan ahum sino natraga website cybercrime.gov.in da wakatpiu miyamna social media bu haina singa sijinabiyu khunaida pamdaba thodok sing thokpa hanthanaba miyamna mateng pangpiu hairakli KM Blooming School gi oza ani police na fajinkre Thoubal ningombamda leiba Evergreen Flower School Exam Center da mathau tawba police personnel da khut thaba school gi lan thummang takhanba amasung staff members sing da asok apan nanghanbada chenabani haiba oza ani ngarang Manipur police na fari hairi police ki paw matung ina ngarang exam lorba matung da Evergreen Flower School da pamdaba thodok sing thokanbada chenabani haiba Imphal East District ki Chanam Santrok tagi Thangjam Surchandra chahi 35 amasung Bishnupur District ki Nambol Foizing Awang Laikai dagi Sorok Khaibam Ningthem Maitai chahi 35 hairiba oza ani asi Thoubal police na fagat khibani makhoi animak KM Blooming Higher Secondary School khangabukta oza oibani hairi pharaba oza animak Thoubal police station gi custody da thamduna legal action lokhatnaba thabak